Sure Naml Mekke'de nazil bolgan 93 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Tasin. Tilka ayatul Kur'an ve kitabin mubin. Tasin. Bu Kur'an'ın ve Roşen kitabının ayetleridir. Huden ve buşra lil mu'minin. Müminler için hidayettir ve hoş haberdir. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Şundak müminler ki ula namazını ada kılıdı, zakat verdi ve ahiretki cezmen işinidir. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Ahiretki iman etmaydiganlarga ulanın emellerini hakikaten çıraylık gösterdik. Ula gumrahlıklarda tınırkap yürüşüdü. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Ula dünyada katıq azapqa duçar boludu. Ahirette ula en ziyan tatqıçılardır. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. Sana Kur'an elbette hikmet bilen işqılgıcı, hemmini bilgici Allah tarafından verildi. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Öz vaxtıda Musa ailesidikilerge men hakikaten ot kördüm. Men otның yeniği berip yol toğruluq birer haber uqib keley. Yoki sizlerning ısınışınlar üçün otdan bir çoğ ilip keley dedi. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Musa otның yeniği kelgende mundaq nida anlandı. Allah otның yenideki kişini ve otның atrafıdakilerini mübarek kıldı. Alemlerinin Rabbi Allah paktır. Ya Musa innehu enallahul azizul hakim. Ey Musa, şübhisiz ki men mutlak, galip, hikmet bilen iş kılgıcı Allah'dır men. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. Hasanı taşlıgın. Musa hassının goya yılandek tiz hareketlenmakanlığını köygende arkısı burulup çekindi. Korkqanidan keynigi qarayalmadı. Allah aytdi: Ey Musa, korkmagın. Mening huzurumda peygamberler elbet korkmaydı. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء
فإني غفور رحيم. Lekin kimiki o'ziga zulm qilsa, ondan yomon amallarni yaxshi amalga o'zgartsa, men uningga eng mag'firat qilg'uchidurman, eng mehribondurman. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. Qo'lingni qo'yningga sag'in. U hech qanday illatsiz ap-oq bo'lib chiqdi. Bu mening Fir'aun va uning qavmiga elib berishing uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda, ular bu ro'shan sehridir dedi. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Ular bu oyatlarni ichida e'tirof qildi, lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaragan. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Biz haqiqatan Davudga, Sulaymanga dünya ve din ilimlerinden keng ilim ata qildik. Ular aytdi: Cemi hamd sana bizni nurg'un bendilerden ortiq qilgan Allohga xosdir. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Süleyman peygamberlikte, ilimde, padişahlıkta atısı Davud'a varislik kıldı. U, ey insanlar, bizge kuşlarının tili ta'lim berildi. Dünyanın nimetlerinden hemme nerse ata kılındı. Bu elbette Allah ata kıygan roşen ihsandır dedi. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Süleyman'ın cinlardan, insanlardan ve kuşlardan boğan koşunları toplandı. Süleyman aleyhisselam ularning oldida debdebe bilen manattı. Ular tertiplik o'rinlashtirilgan edi. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Ular Şam'daki bir çömüleler vadisiga yetip kelgende bir çömüle aytdi. Ey çömüleler, uvullaringlarga kirib ketinglar. Süleyman ve onun qo'shini uqmasdan sizlarni yenjib etmasin. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Süleyman çümülünün sözüdün tebessüm qilib küldü ve aytdi. Rabbim,
sen meni bana ve ata-anamga bergen nimetinge şükür kılışqa, sen razı boladigan yaxshi amallarni qilishga muvaffaq qilgin. Rahmetin bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. O qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi. Manga nim bo'ldi? Höpöpni ko'rmayman-ku. Ya o yo'qolib ketdimi? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Onu çokum qattiq jazolayman. Ya onu çokum bo'g'izlayman. Ya çokum yo'qolib ketganligini aqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Uzaq o'tmay öpüp keldi. O aytdi. Men sen bilmegen işini bilip geldim. Sana men Səbədən, yani Yemendeki Səbə şəhridən bir muhim xəbər ilib geldim. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Men həqiqətən ulağa, yani Səbə ahalisige bir ayalının, yani Bilqisning padişahlıq qılıbatqanlığını köydüm. Onunğa özüge ve səltənətiga keraklik həmmə nəsi berilgan ekan. O çoğ taxtga ega ekan. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Onun ve kavminin Allah'ını koyup quyoshga cho'qinganligini bayqadim. Şeytan ulağa qilmishlarini, yani Allah'ını koyup quyoshga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Ular osmonlardagi va zimindagi sirlarni oshkorlug'ichi, sizlarning yo'shurun va oshkor ishlaringlarni bilib turg'ichi Allohga sajda qilmaydi. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. O büyük erşinin Rabbidir. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Süleyman etti. Sen rast devatamsen ya yalgan mı? Karayımız. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Bu hitimni elip verip ulağı taşlığın. Andın uladın nerirak cayda yoşurunup dur. Ulağının kandak cevap kaytırdıqanlıqı qarıqın. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. O, yani Belqis etti. Ey uluqlar! Bana hakikaten Süleyman'dan bir parça kıymetli xat geldi. Onun mezmunu şu ki, en şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
Sizler bana hakavurluk kılmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. O yani Bilqis aytdi. Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib, hech ishni bekitganim yo'q. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Ular aytdi. Biz kuchlik va jangovarmiz. Ish sening ixtiyoringdadir. Bizni nimaga buyuradiganligingni o'ylab ko'rgin. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. O yani Bilqis aytdi. Şübihsizki padişahlar birer şehirge hücum qilib kirse, onu xarab qiladi. Şəhərning mötəvər adamlarını öldürüş, əsirga elish və sürgün qilish bilan xar qiladi. Ularni shundaq qiladi. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Men çoxum ularga sovg'at avatiman. Elçilerinin nima xabar elib keladiganligiga qarayman. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Elçi Süleyman'ın aldığı yetip kelgende Süleyman aytdi. Sizler bana mal bilen yardım qilmoqchimi? Allah'ның bana bergenleri sizlerning bergenleringlardan yaxshidir. Belki sizler soğanlar bilen körenlep gitsizler. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Sen qaytib ketkin. Ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim boramiz. Ularni yurtidan xor kamsitilgan holda cho'qim chiqirib etamiz. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Süleyman aytdi. Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlardan kim uning taxtini elib keladi? قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Jindim bo'lgan ifrit aytdi. Men uni o'rnidan turishdan burun sana elib kelaman. Men uni elib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Nazil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya, uni men sana ko'zingni yumib ochqicha elib kelaman dedi. U duo qilib edi
taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulaymon taxtning yonida turganligini ko'rganda, bu Rabbimning menga qilgan ihsonidir. U shukr qilamdim yo tuzkorlik qilamdim, buning bilan meni sinidi. Kimiki shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimiki tuzkorlik qiladi ekan, bilish kerakki, haqiqatan Rabbim hammadan boydir, karimi kangdir dedi. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Sulaymon Bilqisning yetib kelishi yaqinlashgan vaqtda uning aqlini sinash yuzidan aytdi. Uning, ya'ni Bilqisning taxtini, ya'ni shaklini o'zgartinglar. U taxtini tonimamdu qaraymiz. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Bilqis kelganda uningga sening taxting mushundaqmi deyildi. U shudek turdi dedi. Sulaymon Allah'ның ne'metini so'zlash yuzasidan aytdi. Uningdan, ya'ni Bilqisdan burun bizga Allohni va Allohning qudratini bildiradigan ilm berildi. Biz musulmon bo'ldik. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Uni Allah'ını qo'yib cho'qingan narsalari Allohga ibodat qilishdan to'sdi. Chunki u kafir qavmdan edi. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مبرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Uningga, ya'ni Bilqisga sarayga kirgan deyildi. U, ya'ni Bilqis sarayni cho'ng su deb gumonlanib, kiyimini ko'tirib, ikki pochiqini ochdi. Sulaymon aytdi: Shubhisizki u aynakdan yasalgan saraydir. U, ya'ni Bilqis aytdi: Rabbim, men haqiqatan Allohga shirik keltirib, quyoshga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulaymon bilan billa olamlarning Rabbi Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymonning diniga ergishib islomga kirdim. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Biz haqiqatan Samudga qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. Solih, Allohga ibodat qilinglar dedi. Nagahan ular jidallashadigan, ya'ni din barsida jidallashadigan mu'minlar va kofirlardan iborat ikki guruhga bo'linib ketdi. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Salih aytdi: Ey qavmim, sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nimishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar? قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Ular aytdi: Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Solih aytdi: Sizlarga keladigan yaxshilik, yomonlik Alloh tarafidan keladi. Balki sizlarni Alloh sinaydi.
وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Şəhərdə, yəni Hicridə yer yüzüdə buzğunçılıq qılıdığan, ıslah qılmaydıgan 9 nəfər kişi var idi. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Ula özara Allah bilen qasam qılınlar dedi. Ula aytdi. Bir kişide Salihni ve onun təvəllərini çoxum öldürəyli. Andın çoxum onun, yani ulanın egisige. O öldürülgen çağda biz üstüde emas idik. Biz hakikaten rastçılmayız deyli. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ula Salih karşı suikast planladı. Ulanı suikastı üçün tuyuksuz cezaladık. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Ulanın suikastının akıbetinin qandaq boğanlıqını qarğın ki, ulanı ve ulanın kavmini bütünley halak qıldık. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Ula zulüm qılğanlıqları üçün ene ulanın öyleri Ademzatdan xali bolup qaldı. Bilidigan kavm üçün bunun çoğun ibret var. وَأَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Salih bilen iman itqan ve takvadarlık qıyğanlarını azaptan qutquzduq. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Lot'un qıssını bayan qıyğın. Aynı zamanda Lot özünün kavmiga aytdi. Sizler bilip durup qabih işlerini qılamsizlar? أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Sizler ayallarını koyup cinsi talipinlarını erler bilen kandıramsizlar? Belki sizler nadan kavmsizler. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Ulanın birden bir cevabı Lot'un təvələrini şəhrinlardan haydab chiqaringlar. Ular pak kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. Biz onu ve xotunudan başqa təvələrini qutquzduq. Təqdirimiz bilan uni, yani xotununu azab qalğıcılardan qıldıq. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ. Ularning ustiga biz yağmur, yani taş yağdırdık. Agahlandırılğıçılarga yağdırılgan yağmur nemidige yaman? قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللّٰهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. Cemi hamd sana Allah'a xasdır. Onun peygamberlik tanıgan bendilerge amanlık dileymen digin.
Allah yaxşımı yoki ularning shirik keltirgan narsalari yaxshimi? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan kim? U bog'larning daraxtlarini o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'qdir. Ular haqiqatdan burilib ketgan qavmdir. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Zaminni insonlarga va hayvonlarga turalg'i qilgan, uning turli taraflarida daryolarni oqqizgan, uning ustida tavrab ketmasligi uchun tog'larni o'rnatgan, ikki dengiz orasida, ya'ni tatliq suv bilan sho'rliq suv orasida aralashib ketmaslik uchun to'saqlarni qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Beşiği kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, uning beşiği kelgan ig'irchilikni ko'tarib yetadigan va sizlarni zaminning o'rinbosarlari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar ozg'ina va'z nasihat olasizlar. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Quruqliqning va dengizning qorong'uliqlarida sizlarga yo'l ko'rsatib berdigan, rahmatidan, ya'ni yomg'ir yog'dirib berishdan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Allah ularning shirik keltirilgan narsalaridan pokdir. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. İnsanni dastlabda yaratgan, ondan uni terildirdigan kim? Sizlarga osmondan va zamindan rizq beradigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Aytqinki, agar da'voyinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, dalillaringlarni keltiringlar. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Allah'tan başqa osmonlardagi va zamindagi hech kim g'aybni bilmaydi.
Ular, yani haloyiq, qachon teriladiganliklarini bilmaydi. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Ularning oxirat to'g'risidagi ilmi pishib yetildimi? Undaq emas. Ular oxirat to'g'riliq gumondadir. Ular oxirat to'g'riliq ko'rdir. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. Kafirlar aytdi: Biz ve bizning ota-bobolarimiz to'pi bo'lib ketgandan keyin qabrimizdan terilib cho'qim chiqarilamdiq. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Haqiqatan bizga va ota-bobolarimizga ilgari qayta terilish va'da qilingan edi. Bu va'da burunqilarning qissallaridir. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. Sen bu kuffarlarga aytqin: Zaminda sayr qilinglar. Günahkarlar, yani payg'ambarlarni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Ularni Alloh halok qilmadimi? İlgiriki kuffarlarning beshiga kelgan kun keyingi kuffarlarning beshiga mi keladi? ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ulardan, yani ularning iman etmaganligidan qayg'urmagin. Ularning hiyla mikirdan iching pushmasin. Allah seni ularning sharridan saqlaydi. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ular agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, sizlar bizga va'da qilgan azob qachon tushidi deyishidi. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. Sizlar aldirab ketgan azobning bir qismi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin degan. Bu Badr g'azotida ularning o'ltirilishi va asirga elinishidir. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Rabbing insonlarga haqiqatan marhamatlikdir. Lekin ularning to'lisi Rabbiga shukr qilmaydi. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Rabbing ularning dillarida yoshirganlarini va oshkor qilganlarini shak shubhisiz biladi. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Osmon zaminda lavhil mahfuzga yozilmagan hech bir sir yo'q. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Peygamberlerinin tügencisi Muhammed aleyhisselam'a nazil bo'lgan bu Qur'on haqiqatan İsrail avlodiga ularning ixtilof qilgan nasllarning ko'pini bayon qilib berdi. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Qur'on mu'minlar uchun haqiqatan hidoyatdir va rahmatdir. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Şübihisiz ki Rabbin ula, yani Bani İsrail avladının arasında kıyamet günü adil hüküm çıkardı. Allah mutlak galiptir, hemmini bilgiçidir. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ
إنك على الحق المبين. Allahqa təvəkkül qılğın. Yəni işini Allahqa tapşırğın. Həmmə işində Allahqa yönəlgin. Allah sana mədədkardır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şübhisiz ki sen roşan haq üstüdürsən. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Sen ölüklerge ve yüz örgen gaslağa yani dillerinin ölüklükide ölüklerge ve haqni anlamaslıkta gaslağa okşaydıgan küffarlağa davetini anıltalmaysan. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Sen dili korlarını gumrahlıktan ayırıp hidayet kılalmaysan. Sen davetini fakat bizning ayetlerimizge iman etip Müslüman bolganlarga anlatalaysan. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Ula yani küffarlarga aldın ala eğitilgan söz işqi aşkanda yani azap ve kıyamet yakınlaşkanda ulağa ziminden bir türlük hayvanını çıkarımız ki ulağa insanların bizning ayetlerimizge işenmegenlikini sözleydi. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. O günde her ümmetinin içinden bizning ayetlerimizni inkar qilganlardan bir top adamni hesap elish ve cezalash uchun yig'imiz. Ular kishilarning oldi keyin yig'ilg'icha to'xtatib turiladi. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. Ular Allah'ның dərgahıga kelgan çağlarda Allah ulağa sizlar to'liq bilmay turib mening oyatlarimni inkor qildinglarmi? Sizlar amr qilingan narsalardan zodi nimalarni qildinglar deydi. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. Ular özleriga zulm qilganliklari uchun ularga azob haqliq bo'ldi. Ular özlari bo'lmaganligi uchun so'z qila olmaydi. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ularga kechini aram aladigan vaqt qilganligimizni, kunduzni hayotlik yo'lida harakatlanish uchun yo'riq qilganligimizni ular uqmamdi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. O günde sur çelinidi. Allah xalığanlardan yani periştiler, peygamberler ve şehitlerden başka asmanlardaki ve zimindeki hemmeni korkunuş basıdı. Hemme Allah'a boysungan halde kelidi. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Tağlarni turg'un holatda gumon qilsan. Halbuki ular bulutdek cho'rgilab turdi. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning hunuridir. Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Yaxshi ish qilganlar qilgan yaxshiligidan obdanroq mukofotga erishadi. Ular bu kunda qo'rqinishdan amin bo'ladi. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Yaman ish qilganlar davzaqqa yuzi bilan tashlanadi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolanasizlar. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, men faqat Allah hurmatli qilgan bu shahar, ya'ni Makka mukarramaning Rabbiga ibodat qilishga buyurildim. Hamma narsa Allohning mulkidir. Men musulmonlardan bo'lishga, Qur'on o'qishga buyurildim. Kimiki hidayet tapıdiken, o özünün paydası üçündür. Kimiki azıdiken, onun vabali özüge boludu. Sen onunla aytqin ki, men faqat agahlandırıcıladın men. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, cemi hamd sana Allah'a xasdır. Allah sizlarga qudratini ko'rsatib berdigan alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar ularni tonish foyda bermaydigan chaqda to'niysizlar. Rabbing sizlarning qilgan amallaringlardan g'ofil emasdir.